Biduaji. My baby. Hello? Hello? Oui, mwiriwe neza. Amakuru. Amakuru ni meza ayanyu. Natwe tumeze neza. Aho muri tumwe kuvugisha niba nta kibazo. Okay. Inde tuvugana. Njye nitwa The Real Gasana. Ndi mu YouTuber ikiganiro bita Loyalty Taste. So right now ndi kumwe n'umukunzi wawe yifuje ko dukorana ikiganiro. Ndakubaza ibibazo nka bitatu. Reka nizere tutari kujokinga, right? Ntabwo uri kujokinga. Oya, ntabwo ndi kujokinga. Uri kumwe n'umukunzi wanjye. Yego, ndi kubwira ngo nitwa The Real Gasana. Ndi mu YouTuber ikiganiro bita Loyalty Taste. So umukunzi wawe yifuje ko dukorana ikiganiro turi kumwe. Rero ndakubaza ibibazo nka bitatu ubundi umesha nko gutsindira impano mu kiganiro cyacu niba nta kintu bigutwaye. Bikomana. Umukunzi wanjye tamuriye. Umukunzi wanjye muriye. Turi mu mujyi. Uvaje njyewe rwose ntabwo sinzi wenda imikino murimo. Ariko njyewe umugabo wanjye ntabwo yakina ibyo bintu. Umugabo wawe ntabwo yakina ibi bintu? I mean umukunzi wanjye ntabwo yabikina. Yego. Kandi ibyo bintu ndatekereza ko bikinwa na bwa bwana nibura, ariko yanjye ntabwo byashoboka rwose. Rero bongo muri kumwe umva se ntazo uwo ari we. Yewe komeza umbwire. Mungu yambwiye ngo aragukunda ngo kandi agukunda wenyine. So rero uwanjye nta nimero zawe nageraga niwe wamaye nimero zawe, yambwiye ko uri umukunzi wiwe. Nindeze Ntabwo nashaka kumbwira izina ry'umukunzi wawe wowe. Merci. Okay. Umukunzi wanjye rero. Hello? Ndakumva neza. Umukunzi wanjye bamwita Simon. Yitwa Simon? Yeah. So rero niba atari we muri kumwe. Hey. Umuntu rwose yanyitiriye. Umuntu yakwiyitiriye? None se umuhungu witwa Eric ntago umuzi? Uwo se ariko se na Roma yanjye reka nkubwize ukuri. Eric ndamuzi kuba muzi, ariko rwose ntabwo ari umukunzi wanjye. Cyanjye uwo ntabwo ari umukunzi wanjye. Ase bumva bebe. Umuntu udashobora kuba yagira icyo amarira nta bushobozi afite, right? Ntabwo rwose nta n'ubwo urwego rwanjye nakundana nawe. But aranshimisha. I know and he know. Ariko nicyo duhuriyeho cyonyine in the bed. Yeah. Uvuze? Aranshimisha mu buriri. He knows. Ariko ntabwo rwose ntabwo ari umuntu twakundana. Nawe arabizi ko abimenye ntabwo ibintu bimpuje nawe ari ugukundana. No. That's it. And thank you for calling.